Dobar vam dan, dozvolite da otvorim današnju preskonferenciju Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99. Tema naše današnje sesije je građansko-političko uređenje i stabilnost Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Uvodničar će biti profesor dr. Živko Andrijašević sa Filozofskog fakulteta Univerziteta iz Crne Gore Podgorice i profesor dr. Enver Halilović, ex-rektor Univerziteta u Tuzli. Naravno, jedan i drugi su pisci brojnih radova koji se tiču naše stvarnosti, ali naravno i užih njihovih naučnih interesovanja. Profesor Andrijašević je više ka istorija, a profesor Halilović ka filozofiji i društvenim naukom uopšte. Biografiju profesora Andrijaševića dostavilo su vam prethodno, a profesora Halilovića ne treba posebno predstavljati našoj javnosti. Osnovni motiv za našu današnju temu sesije je trenutak, rekao bi, veoma osjetljiv pa i dramatičan trenutak za očuvanje mira na Zapadnom Balkanu, a posebno u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Kosovu. Kao Krug 99 oduvijek smo zastupali mišljenje da građansko političko uređenje je ključno rješenje za izlazak Bosne i Hercegovine iz stanja podozrenja i nefunkcionalnosti. I donedavno se radovali uspjesima Crne Gore na rezultatima i činilo se utabanim stazama na tom putu. Koliko zbog Crne Gore, toliko i zbog nas u Bosni i Hercegovini, zemalja koje su postigle najveći stepen povjerenja i saradnje, ali faktičke rezultate nezabilježene sa drugim državama u okruženju, bez otvorenih pitanja o međudržavnim odnosima. Nažalost, čini se da Crna Gora može izgubiti ono što bi odnosno Bosna i Hercegovina, tek trebala i morala imati: građansko, političko, sekularno uređenje i suverenitet vlastite nacionalne države. Ali o tome će govoriti naši današnji uvaženi uvodničari, od kojih je profesor Halilović kao član Kruga 99, koji će govoriti iz našeg ugla. Ipak, danas ćemo težiti ka tome da formulišemo zaključke i stavove koje ćemo naknadno objaviti o nužnosti povezivanja demokratskih građanskih snaga i organizacija civilnog društva, posebno zemalja koje su meta politika velikodržavnog proširenja teritorija i hegemonizma. Nije više dovoljno partikularno apelirati u ime akademske zajednice i organizacija civilnog društva u kontekstu sve dramatičnijeg vremena u kojem živimo. Nužno je da se čuje snažniji zajednički glas, mirotvorni demokratski glas iz zemalja Zapadnog Balkana. I ne samo radi radnog upozorenja na konfliktne situacije i odnose, niti činilaca brda varuta u ovom dijelu svijeta, već i otvaranja perspektive trajnog mira na osnovama i standardima razvijenih demokratskih država Zapada kojem pripada. Sada bih zamolio profesora Andrijaševića, prethodno se naravno zahvaljujući na odgovor na naš poziv da govori na ovu temu na sesiji Kruga 99, za koju vjerujemo da će otvoriti još bliže odnose između intelektualne javnosti i Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Profesor Andrijašević, izvolite. Samo uključi to. Zahvaljujem vam također i na prilici da govorim ovom prilikom, ovim povodom na ovu temu i da iznesem ne viđenje Crne Gore, viđenje jednog čovjeka koji se bavi strukom koja promišlja Crnu Goru ne samo u vremenu sadašnjem, nego u jednom dužem vremenskom intervalu, dakle kao neko ko se bavi prošlošću Crne Gore, a svakako i razumijevanjem onoga što je crnogorska stvarnost. I upravo mi se dešava kao istoričaru, a vjerujem da se to dešava mnogim istoričarima, da u stvarnosti
prepoznaju ono čime su se bavili u prošlosti i da prepoznaju da stvarnost koju živi liči na stvarnost kojom se istoričar bavi. To istoričara i plaši, ali i postiče da traži uzroke tome, da traži uzroke tog vraćanja prošlosti ili vraćanja jednog društva u prošlost. Odnosno, u slučaju Crne Gore imamo očigledno da jedno društvo svoju stvarnost i svoju budućnost vidi mjerilima i idejama prošlosti. I to se desilo u Crnoj Gori kao jedna većinska politička odluka na izborima 30. avgusta 2020. godine, da se, neću reći ipak većina crnogorskog društva, radi se o jednoj postizbornoj matematici ipak, dakle, ali da veći dio crnogorskog društva vidi Crnu Goru na način na koji je vidio neko ko živi u Crnoj Gori u 19. ili početkom 20. vijeka. Ali ono što je još za nekoga koji je istoričar jako interesantno, jeste da je jedan modernizacijski proces koji je nesumnjivo postojao u 20. vijeku i naravno u procesu obnavljanja crnogorske nezavisnosti imamo jednu modernizacijsku ideju, budući da je ideja obnove crnogorske države ne samo politička, već i u svojoj suštini modernizacijska. Sad vidimo u Crnoj Gori negaciju tog modernizacijskog procesa i pitamo se otkud snaga toj političkoj grupaciji, tom dijelu crnogorskog društva koji tu grupaciju podržava, da potre ono što je jedan višedecenijski modernizacijski napor Crne Gore. Nakon onoga što se u Crnoj Gori desilo poslije izbora, mi svjedočimo ne rušenju jednog ili negiranju političkog sistema, nego negaciji i potiranju jednog sistema vrijednosti koje su, barem se nama ili nekima od nas tako činilo, u Crnoj Gori i postojane i imale izgleda da budu trajne. Za istoričara danas ovo je vrijeme da otkrije ili da utvrdi kako se to desilo, kako je do toga došlo, koje su to ideje koje su dobile snagu i kao u svakom slučaju kada se bavite idejama, tražite koje su društvene, socijalne osnove koje tim idejama u današnjoj Crnoj Gori daju snagu. Desilo se ono što na Balkanu nije bilo rijetko da se dešava u nekim drugim vremenima, da jedna formalno nepolitička institucija kakva bi trebalo da bude crkva, iako ona to razumije se, barem na prostoru Crne Gore nikada nije bila, ona uvijek bila politička institucija i sva njena snaga u Crnoj Gori izvire iz toga što ona jeste politička institucija, ne zato što je vjerska institucija. Dakle, kako je takva institucija mogla da postane vodeća institucija savremene Crne Gore? To je nešto što je politički i svaki drugi kuriozum, ali što je, mislim, u ovom trenutku važno za shvatiti i biti realan, da je to stanje stvari koje nesumnjivo mora da se mijenja, iako u Crnoj Gori još nema jasnoga odgovora, niti osmišljenog odgovora na pitanje kako promijeniti sadašnje stanje stvari. Dakle, ušli smo u jedan proces
ne samo političke, nego i idejne i društvene prekompozicije i mi sada tražimo kao društvo prije svega model na koji način odgovoriti onome što je crnogorska stvarnost. Naravno, kratko je vrijeme, tek je prošla godina od izbora u Crnoj Gori i mnoge stvari će se, ja vjerujem, pokazati i pokazivati u svom radikalnijem obliku i vjerujem da će onaj dio građanske Crne Gore dati svoj odgovor na to. Koliko će taj odgovor biti djelotvoran, to je drugo pitanje. Budući da kao istoričar mogu da pretpostavim da je svako suprotstavljanje institucijama ovakvoga tipa kao što je crkva i idejama koje one nose zahtjevan i težak zadatak, budući da su uvijek nacionalne ideje jače od modernističkih i emancipatorskih ideja i one snage koje podržavaju te nacionalne ideje uvijek su sa jačim uticajem nego one koje zagovaraju emancipaciju i modernizam. Naravno, pod jednim uslovom. Ukoliko imate u ovom slučaju, kao što je to na Balkanu, kažem slučaj, ukoliko imate spoljnu podršku, onda ta vaša ideja za ideje drugog nekog zapadnog kruga, zapadnih vrijednosti imaju šansu da odnesu prevagu. Kažem, meni je kao istoričaru interesantno da pokušam da dam odgovor na pitanje zašto. Dakle, zbog kojih razloga se ovo što se desilo u Crnoj Gori desilo i da pokušam da objasnim gdje stanuje ta ogromna količina destrukcije i otpora nečemu što su savremene evropske vrijednosti. Eto, mislim da toliko za ovo obraćanje. Hvala lijepo profesor Andrijaševića. Sada molim profesora Halilovića da nam se obrati. Hvala. Kod mene... Sad je u redu. Hvala. Dobar dan svima i dobro jutro gospodinu Jakoviću, s obzirom na vrijeme koje mi je on, vremensku zonu u kojoj je on. Tema je danas vrlo izazovna. Građansko ustrojstvo Bosne i Hercegovine i naravno i Crne Gore, s obzirom na društveni status s jedne strane i situaciju jedne i druge zemlje s druge strane. Etničko ustrojstvo Bosne i Hercegovine uslovljava trajnu blokadu njenih institucija i to je, ako postoji neka konstanta u cijelom ovom post-dejtonskom vremenu, onda je vjerovatno jedna od bitnih ova dejtonsko uređenje koje je promijenilo prethodno građansko uređenje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Svakodnevno je u teškoj na ispitu i stavlja u težak položaj sve građane Bosne i Hercegovine. Dejton naravno jeste uspostavio mir u Bosni i Hercegovini, ali je uspostavio i jednu, može se slobodno kazati, permanentnu kriznu političku situaciju, makar u praksi. Moguće je i tako razmišljati i pretpostaviti da bi situacija bila moguća i drugačija i pod pretpostavkom ovakvog uređenja, političkog uređenja Bosne i Hercegovine, da nije drugih okolnosti društvenih, regionalnih, političkih koje doprinose kompliciranju i usložnjavanju političke situacije u Bosni i Hercegovini.
Sada je skoro dramatično društvena stvarnost u Bosni i Hercegovini. Kriza etnonacionalističkog uređenja Bosne i Hercegovine je kulminirala. Građani su u strahu. Sada je vrijeme promjena konfliktnog etnonacionalnog političkog i u jedno harmonično građansko uređenje, kako je uređenje koje je baštine većina zemalja danas u svijetu. Međutim, za jedno građansko ustrojstvo, odnosno uređenje kako hoćete, u Bosni i Hercegovini postoji dosta jak otpor, kako unutarnjih političkih pokreta još, oni su prije svega etnonacionalistički pokreti, sa vrlo izraženim tendencijama ili tendencijom separatizma, tako i tendencija koje, s druge strane, koje nedovoljno imaju fleksibilan odnos prema zahtjevima za novim ustrojstvom Bosne i Hercegovine na građanskom principu. Vrlo je karakteristično da Beograd i Zagreb insistiraju preko svojih političkih uticaja stranaka i svojih ljudi, lidera političkih u Bosni i Hercegovini, na etničko, nacionalno političko ustrojstvo Bosne i Hercegovine. Takvo ustrojstvo im olakšava hegemonističke ideje i praksu. Uz međunarodnu asistenciju Bosni i Hercegovini je faktički onemogućeno da, pa čak ako hoćete, zabranjeno građansko političko ustrojstvo na kojem se zasniva savremeni demokratski svijet. Stimulira se i provocira etnonacionalizam, politička i bezbjednosna nesigurnost, a to faktički znači mladi ljudi se istjeruju iz Bosne i Hercegovine, onemogućava se njihov ekonomski i sveukupni građanima Bosne i Hercegovine ekonomski napredak i rast životnog standarda. Postoji stalna politička napetost i bezbjednosna nesigurnost. Srbija i Hrvatska svojim takozvanim narodima faktički oduzimaju politički status nacija u Bosni i Hercegovini i tretiraju ih ili faktički svode na nacionalne manjine. Ova dva naroda u Bosni i Hercegovini već su dostigla određen stupanj svoje političke emancipacije i vraćanje na neki manjinski status ovih naroda u Bosni i Hercegovini još više usložnjava svu političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Mi u ovom momentu imamo vrlo izraženu činjenicu, ili nedavno je u New Yorku predsjednik Hrvatske, gospodin Milanović, kazao da je on predsjednik Hrvata u Bosni i Hercegovini. S druge strane, u Srbiji imamo, ili Srbije, predsjednik Srbije, permanentno već 10-ak godina ponaša se i djeluje na prostoru Balkana kao predsjednik svih Srba na Balkanu. I dakle, ta vrsta s jedne i s druge strane uticaja na Bosnu i Hercegovinu kroz uticaje na narode, kako oni nazivaju svoje narode u Bosni i Hercegovini, izaziva značajne tenzije, izaziva strah i bojazan. Ta situacija nije prihvatljiva i ne stvara prostor za prosperitetan razvoj. Bosna i Hercegovina je vjekovima multietnička država. Bosna i Hercegovina ima najstariji historijski kontinuitet trajanja od svih država na Balkanu, sa tim imenom i sa nešto manjim ili većim prostorom kojeg je zahvatala.
Bosna i Hercegovina nije jedina multietnička država da bi zbog toga trebala imati teškoće. Postavlja se onda pitanje zašto je Bosna i Hercegovina predmet permanentne agresije i u intervalima mira, političke, kulturne, obavještajne i druge, u vrijeme rata ogromnih materijalnih razaranja i uništavanja, ali i masovnih ubijanja i stradanja do izvršenja masovnih stradanja tipa genocida. Je li razlog u tome multietničnost? Naravno da nije. Multietničnost nije razlog sukoba. Multietničnost je činjenica cijelog dana svijeta. Prema tome, rješenje je u uspostavljanju novog ili drugačijeg građanskog, u stvari političkog ustrojstva u Bosni i Hercegovini, koje će tu konfliktnost promijeniti u jedan harmoničan, jednako pravan, jednako statutaran, jednako društveno, jednako prihvatljiv status za sve građane u Bosni i Hercegovini. Nažalost, poslije rata imamo situaciju da 30 godina poslije rata se slave kao heroji presuđeni ratni zločinci na jednoj strani iz Srbije i negiraju se s druge strane udruženi zločinački poduhvat od hrvatske strane, i to od ljudi koji su najpozvaniji da poštuju, pridržavaju se i njeguju međunarodne standarde humanizma i međuljudskih odnosa, odnosno humanizma i humanizma rata. Njihovi lideri svoje države faktički svrstavaju ono što se naziva u političkoj filozofiji odmetničkim državama, kakva je, na primjer, Sjeverna Koreja. One ne priznaju odluke međunarodnih institucija koje slijede najviše međunarodne standarde, i ono što je apsolutno neprihvatljivo, ratni zločinci i udruženi ratni poduhvati se tretiraju herojstvom, što podstiče i proizvodi ozbiljnu strah i nesigurnost građana da je to faktički opravdanje i stvaranje prostora, teorijskog prostora i političkog prostora za ponavljanje iste situacije u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti. Dakle, s druge strane imamo da u ovom momentu Hrvatska lobira zapadni svijet na ideji takozvanog legitimnog predstavljanja Hrvata. Srbija lobira, uslovno rečeno, istok, radi vrlo sinhronizirano sa Ruskom federacijom na obnovi srpskog svijeta ili srpskog svijeta, što je samo nova sintagma za ujedinjenje takozvanih srpskih zemalja, prilagođena postgenocidnom međunarodnom javnom mnjenju, jer je ova ideja ujedinjenja srpskih zemalja proizvela strašne posljedice, ljudske prije svega, ali i materijalne posljedice na prostoru bivše Jugoslavije, i više se o njoj ne može tako decidno govoriti. Sada je umjesto nje u igru uvedena nova sintagma srpskog svijeta, objedinjavanja srpskog svijeta. Srbija uz svesrdnu podršku Ruske federacije provodi i prakticira srpsku hegemonističku politiku srpskog svijeta prema susjedima, i u tom pogledu su skoro sve balkanske države, posebno one koje su pripadale nekada bile članice, odnosno bile republike i pokrajine bivše Jugoslavije, pod udarom, i nastoji se faktički na prostoru Balkana ostvariti ono što je ruska ideja jedinstva ruskog svijeta u širem smislu, odnosno u cijeloj jugoistočnoj Evropi. Dakle, Bosna se danas primarno na činjenici etnonacionalnog ustrojstva ili zbog takvog dejtonskog projekta
u kojem su građani faktički isključeni iz političkog života, građani koji se tako identificiraju da ne pripadaju niti bošnjačkoj, niti hrvatskoj, niti srpskoj naciji. I Bosna i Hercegovina se zbog toga danas nalazi između dva, rekli bismo, bivša carstva, između Rimskog s jedne strane i Bizantijskog carstva s druge strane, s tim što naravno danas ne postoji ni jedno ni drugo, ali postoje prostori i civilizacije koje slijede i baštine ta dva bivša carstva. Međunarodnom tolerancijom takvog odnosa prema Bosni i Hercegovini priziva se uticaj i prisustvo islamskog svijeta, što njen prostor čini relevantnim u svjetskim globalnim odnosima, što ni u kom slučaju ne može biti nešto što može doprinositi stabilnosti političkog stanja u Bosni i Hercegovini, nego može samo u susretu tih globalnih političkih procesa, odnosno ideja i projekata, može biti samo u ovom momentu ili u nekoj kriznoj situaciji, može biti samo izvor neke nove nestabilnosti. To bi u normalnom stanju trebalo biti izvor i mogućnost jačanja državnosti ili jačanja ekonomskog prosperiteta i značaja Bosne i Hercegovine na jednom globalnom nivou, međutim to u kriznim situacijama može biti i jeste jedan od potencijalnih izvora za dodatnu nestabilnost. Predsjednici ovih dviju navedenih država imaju svoje demagoške, javno obmanjujuće izjave kako podržavaju teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, ali čine sve sasvim suprotno. Međutim, oni čak ni demagoški ne kažu da podržavaju njen pravni i politički suverenitet na cijelom njenom prostoru, pa Bosna i Hercegovina u ovom momentu nema politički suverenitet, pravni i politički suverenitet na cijelom svom prostoru, posebno nema pravni suverenitet, zakoni se ne mogu provoditi. Bosna i Hercegovina čak se osporava validnost i odluka i presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. To sve stvara jednu širu sliku dramatičnog stanja Bosne i Hercegovine, ponavljam, dramatičnog stanja Bosne i Hercegovine, i zahtijeva promišljanje novog koncepta uređenja Bosne i Hercegovine u kojem Bosna i Hercegovina postaje središte širenja mira i integracije, regionalne i evropske integracije, a u protivnom može postati središte ili tačka njihove dezintegracije. Stoga je uz sve ovo u ovoj situaciji posebno potrebno naglasiti potrebu i činjenicu uspostave građanskog političkog ustrojstva u Bosni i Hercegovini, koje naravno ni u kom slučaju nije u suprotnosti sa i ne isključuje, ono jeste u osnovi u suprotnosti, ali ne isključuje i etničko zastupanje, političko zastupanje naroda u Bosni i Hercegovini. Dakle, građanski politički sistem je toliko širok da može omogućiti u novim okolnostima zalaganje, i u ovom momentu je nužno zalaganje za jednakost i ravnopravnost građana i funkcionalnu minimalnu državu, kako bi također kazao Robert Nozick, za jednu državu koja ne bi bila centralizirana, nego decentralizirana, ali država koja ne bi bila, čija decentralizacija ne bi bila obuhvaćena ili zahvaćena nekom teritorializacijom, gdje bi etničke zajednice svojatale ili stekle političku mogućnost svojatanja nekog prostora Bosne i Hercegovine, na kojem bi se isključivalo pravo svojatanja
za druge društvene zajednice, odnosno etnopolitičke zajednice u Bosni i Hercegovini. Stoga mislim da je ovo i društveno stanje ukupno na Balkanu, kako ovo koje zabrinjava u Crnoj Gori, izazvano skoro istim idejama, tako i ono koje je prisutno i na Kosovu, pa i Sjevernoj Makedoniji, zaista zahtijeva jedno promišljanje na nov način uređenja ili ustrojstva Bosne i Hercegovine u narednom periodu. Zahvaljujem na pažnji, pa evo, bit će svakako prilika da se još opširnije i detaljnije govori u nastavku ove sesije. Hvala profesoru Haliloviću. Mi ćemo naravno nastaviti sa svojim radom u 11 sati. Hoću da kažem zbog medija da ćemo danas imati malo simbolično sjećanje našeg člana i osnivača, jednog od osnivača Kruga 99, koji je juče preminuo, a riječ je o Fuadu Fuki Haliloviću, koji je zaista bio izuzetan čovjek i ona lijepa duša koja je bila među osnivačima također i dugogodišnjim direktorima kolegijuma artistikuma u Sarajevu, koji je u najvećoj mogućoj mjeri označio ono što je predstavljalo moderni umjetnički svijet Bosne i Hercegovine. Hvala vam lijepo i nastavljamo u 11.